Jabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo ry'umunani kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu muri mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ugiye kudufasha kureberamwe ishusho y'ibizindutse biba. Mutama waramutse neza? Mwaramutse neza Yego twaramukanye amahoro y'Imana. Tudatinze ro tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyigaragaza mu buryo budasanzwe. Turaza kubabwira ibijyanye na amayore de renseignement aho bitangazwa ko ubutasi bwakajijwe mu bihe bice. ubutasi bwakabijwe mu misozi ya Uvira cyane mu majyaruguru ya Uvira. Ibintu byakomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara yuko igisata abasirikare b'abarundi ari iri guturuka n'ibitwaro biri guturuka mu mujyi wa Uvira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na renforcement di dispositif anti-aérienne bijyanye no kurinda ikirere. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'uko ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura bigenze gute? Nyuma y'uko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku myiteguro idasanzwe iri kugenda mu buryo bwiza cyangwa bibi bitewe n'ukuntu situation ihagaze hariya muri Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira simulation d'attaque aho bikomeje kugenda bigaragara ko impande zose zikajije imyitozo ikomeye bitewe n'amakuru akomeye yagiye hanze agaragaza muri myiteguro iri kugenda igaragara kuri buri ruhande. Turaza kandi kubabwira vulnerabilité des infrastructures ziriko ziragenda zigezwe i Bujumbura aho bitangazwa ko ibikoresho byinshi biri kuzanwa i Bujumbura mu rwego rwo kugira ngo imirwano ikase cyane mu bice have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Byano muri Uvira ndetse kandi no muri Sud Kivu muri rusange mu ntego ikomeye cyane yo kwambura ineza turambwe ibice zifite no gukaza umutekano mu bice zitaragiramo. Turababwira kandi exfiltration nocturne bikaba rero bibishingiye kubikomeje kugenda bikorwa mu masaha y'ijoro mu rwego rwo kugira ngo bahindure imikorere y'igisirikare. Biraza kandi gura neza na bilan provisoire y'ibikomeje kugenda biba aho bitangazwa ko mu bice bya Minembwe ari gutegurwa iki? Mu misozi Minembwe hari gutegurwa operation Karundura, operation zigamije cyane kurekipera ibice igisirikare cy'umutwe w'ineza turambye gifite ndetse kandi no gufata imisozi itandukanye ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abarundi n'abafatanyabikorwa babo. Turaza kandi kubabwira report immediate aho bitangazwa ko bikomeje kugenda bigaragara bamaze kuzanamo fe de rapiste ndetse na za mitrailleuse de 12.7 mm mu bice bitandukanye. Turababwira kandi deploiement rapide ndetse na moivre de insacrement biri kugenda bigaragara ko iyi insacrement igiye gukorwa na FDNB mu kugota ibirindiro by'izasarambwe mu bihe bice. Ni mu misozi yaro muri Sud Kivu ariko cyane ku mihanda route nationale route nationale gatanu ugana mu byerekezo bya Sanjene Mera uruva neza kari mu rwego y'umujyi wa Bukavu. Yego ni mu nyemerero duhite tunakira undi mutama nibiza kudukundira turamwakira mu mwanya
nawe aze kutubwira ibikomeje kugenda biba, akaba ari amakuru akomakomeye y'ibikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi uza kutubwira ko iwarikare byifashe gute. Turaza kwikoza mu misozi y'Amakombora, turaza kwikoza Ifatuwa Mukumbirwa, turaza kwikoza Imaremo Peti Burayi, turaza kwikoza mu byiciro byinshi muri operasiyo simusiga yakozwe na FARDC yasize umutwe neza Sarambwe usubira inyuma gatoya. Nibyo koko tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda byibonekeza bijyanye n'amakuru akomakomeye y'ibiri kugenda biba ndetse n'imyiteguro ikomeye, aho bitangazwa ko ibikomeje kugenda bikorwa ndetse n'ibiba byamaze guhungabana. Turabwira ibikubera mu barracks za FARDC na FDNB mu nkengero za Uvira. Turaza kandi kubabwira ibiri ko biragenda bitegurwa bijyanye na logistique y'ibikoresho biva Kinshasa bizanwa i Burundi mu rwego rwo kugira ngo bitegure. Banywanyi icyo usabwa rero we nta kindi ukurukiye bwa mbere ngaha itushonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Mutama tuyaherehe mu misozi ya Uvira cyane twibande ku misozi yaturutse Bujumbura, ariko nawe bikavuga yuko ubutasi ndetse n'imbaraga nyinshi zerekejwe mu misozi ya za Kazimbira yego no mu bindi bice bitandukanye byegereye ikiyaga cya Tanganyika. Biri kuvuga yuko umutwe neza Sarambwe cyane cyane Kasongo na Kagomba yego aho ni mu majyepfo ya Uvira. Biri kuvuga yuko ineza Sarambwe zamaze kwakira abasirikare mu buryo bw'ibanga rikomeye. Bahashyitse ryari, baje baturuka he? Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko uyu mutwe wakomeje kugenda ucengera muri iyi misozi uturutse muri ya misozi y'umurenge ukamanuka umuhanda w'International 11 uva Dende Kihande Kidija ugamuka hano Kingwenge yego ukamanuka hitwa Bushembere ko umanuka hitwa Tema werekeza mu byerekezo bigana hariya za Kitu ndetse na Gomba ahantu maze kukubwira yego. Igomba rero impamvu igisirikare cy'umutwe neza Sarambwe gikomeje kugenda cyinjirira nta yindi mpamvu iri kubitera bwana munyamakuru. Yego Iyi Gomba ni agace bivuga yuko karinzwe n'abawazalendo, ni agace bivuga yuko karinzwe n'aba FDLR. yego Abasirikare b'Abarundi bakomeje kurikaya gukara ndetse no gukarata mu misozi myinshi itandukanye ya Uvira. Ibi bice bivuga yuko batabyitayeho cyane kuko bivuga yuko imbaraga nyinshi Abarundi bazishyize mu mujyi rwa hagati wa Uvira kuko ariho bari kwikanga. Kuba muri Uvira baba bongereye ingamba, haba hari amakuru wenda adasanzwe yatanzwe agaragaza ibyabigiye kuba? Nuko amakuru cyane ari guturuka muri Uvira nk'uko abari hafi yabo bakomeje kutubwira bwana munyamakuru. Yego Bari kutubwira ingamba zakajijwe na cyane ni ugushakisha uburyo ki hatekerezwa uburyo bwo gukora operation hakoreshejwe intwaro zemereye zazanwe ziganjemo ama BM rwose cyane ibimodoka bya muzinga twabibonye mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika byerekezwa bivanwa kuri uriya muhanda n'ubundi uri hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika uva mu mujyi wa Bujumbura. yego Turabyumva cyane kandi ko bigiye kwerekezwa hariya za Munanira, ngira ngo Munanira mu byerekezo bya hariya ndetse na Shenge. Mwigeze kumva yuko mu minsi ishize itarenze 3 higeze kuba sharing ikozwe n'utwe neza Sarambwe mu buryo butunguranye. yego Drone ngo zifite umuvuduko ugenda ku kilometero bya vuba cyane kandi mu masegonda drone zigahita zibura. Kuri ubu impinduka zakozwe ni izihe? Impinduka zakozwe kuri FARDC rero aka kanya nuko bivuga yuko nabo bazanye drone zigiye guhagurukizwa hariya za Kazingira ndetse na Kibondwe. Yego Zikagaba ibitero mu misozi itandukanye y'aho ineza Sarambwe ziri guturuka, ariko bigaragara yuko ibi bintu biri. yego Mutama, ndumva network zisa naho zivuyeho, turongera tumugarure ku murongo turabire hamwe ibiko biragenda bibo ndetse n'ibyibonekeza, aho rero ari buze kutubwira ibiriko biragenda biba. Ariko mbere ko tumugarura reka tubanze tuyishimasisi tubabwira ibyaya makuru. Aho rero ku munsi w'ejo abarwanyi ba AFC bigarurira agace kayitwa Shawo nkuko amakuru tugira bigaragaza. Amakuru aratugeraho aravuga ibi bikurikira: aho kuwa Mungu kwigenekerezo rya 7 izasarambwe za AFC zongeye kwigarurira umujyi wa Shawo muri territoire ya Masisi,
muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano yabaye hagati ya AFC M23 na Wazalendo yo mu mutwe wa APCRS wa Janvier Karagire. Kinyamakuru Actualité.cd kiravuga ko izi nyeshyamba za Wazalendo zari zirukanye inyeshyamba za M23 muri uyu mujyi kwa gatandatu ushize, ariko umunezero wa Wazalendo ukaba waraje kumara igihe gito nk'uko amakuru ari guturuka muri aka gace abivuga. Akaba yaravuga ngo ko inyeshyamba za AFC zagarutse muri aka gace mu gitondo cyo ku cyumweru, maze bikaba rero byaraje kugaragara ko byahinduye isura, aho umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano kugeza amagingo utaramenyekana. Kugeza ubu shawa ikaba rero yongeye kujya mu biganza by'izasarambwe. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rukaba rukomeje kugenda rwumvikana muri aka gace. Shawa ikaba yarahindutse isibaniro ry'imirwano hagati ya AFC na Wazalendo na hantu h'ingenzi muri aka gace, aho bivugwa ko rero izasarambwe na Wazalendo zimaze amezi arenga 3 zirwanira kuhagenzura. Aya makuru kandi akaba akomeje kugenda agaragaza ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza mu bice bitandukanye. Mutama ndagira ngo ukomeze niba uri kutwumva, ndumva network zikomeje nazo kugenda zizana ingorabahizi. Yego wakomeza. Imiruka kuri drone n'ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa karabutaka byazanwe hano muri Uvira. Yego. Ni ibitwaro bivuga yuko byiganjemo ibitwaro rwose bigiye guhagurukana ubukana miseke n'izindi zigiye guhagurukana ubukana. Yego. Bikaba byanditse Uvira. Yego. Ngo ndanda ku ruhande rw'intare zatarame kutamukora ariko bikavuga yuko. Yego. Iyi amisanze ya leta bashinja hari umurenge mu byerekezo byazagende. Ariko Mutamu uragerageza ushake network, ndi kumva biriko biracikagurika cyane. Yego uragerageza ugerageze wenda reka ugerageze mu gihe turaba turi kuvuga ku bijyanye na Brigadier General Olivier Gasita. Ubwo bushaka network none dukomeze utubwire, kuko nubundi kuba utubwira ntituzumve nubundi ntacyo tubasha gutoramo. Turabwira ko rero kuri ubu ngubu amakuru haragaragaza uburyo ki General Gasita Olivier akomeje kugenda ubuzima bwe bujya mu kaga gakomeye, aho amakuru dufite agaragaza ko Brigadier Olivier Gasita woherejwe na Perezida Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, Abazalendo bakomeje kumukoreraho urugomo. Mu ntangiriro z'indwi dusoje ubwo yageraga Uvira aturutse Kindo mu ntara ya Maniema, byavugaga ko yanyuze i Bujumbura mbere y'uko yinjira muri Uvira. Amakuru ari guturuka i Uvira aravuga ko ashobora kuraswa na Wazalendo kuko imushinja kuba ari umunyarwanda kandi yaratanze umujyi wa Bukavu ukajya mu maboko ya AFC M23 twirwaneho, ndetse ngo yanisha Abazalendo muri Kindo yaramaze igihe kinini akoreramo ibikorwa bya gisirikare. Ubuyobozi bwa FARDC buravuga ko bumushyigikiye, ariko bukavuga ko budafite ububasha bwo kuba bagenzura Wazalendo. Ku rundi ruhande bivuga ko FARDC ishobora kumurasa ikabyegeka kuri Wazalendo cyangwa abasirikare bari muri uyu mujyi. Hari kandi amakuru avuga ko mu myanya yo ku cyumweru Wazalendo yerekeje kuri hoteli irimo uyu mugabo iherereye hafi ya segiteri yo muri uyu mujyi wa Uvira, aho ku bw'amahirwe FARDC yaje kubatangatanga ubwo bari bagiye guteza urusaku muri ibi bice. Urusaku rwanaturutse ku batari bake nk'uko bigenda bisigurwa, bikaba byarateye ubwoba umubare munini w'abari muri ibi bice. Nk'uko amakuru ahari ari kugenda bigaragaza, umutekano ukomeje guhungabana ku gitigira intangere. Bamwe rero barifuza ko ibi byarangira, ubuzima bukongera bukagaruka, abaturage bakongera bakaryama bagasinzira, ariko kugeza ubu biratangazwa kandi biravugwa ko hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bikomeye. Mutamu buratwumva? Yego ndabumva cyane. Yego wakomeza utubwira, ndumva network muri ibyo bice by'Ubuvira bitoroshye. Ngo ibice rero
ntabwo byoroshye ariko ndagira ngo tubyirenemo cyane kandi tugendane mu makuru adasanzwe ku myiteguro nayo kukubwira idasanzwe iri gukorwa n'igisirikare cy'abarundi iri gukorwa na FARDC kandi bigaragara yuko ibi bintu biruze kuba ikibazo nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe nabo bamaze kwitegura bikomeye. Yego. Ni operasiyo simusiga, ni operasiyo karabutaka ubona yuko buri ruhande rudashaka gucika intege ndetse no guhagarara. Yego. Bwana munyamakuru rero ibi bintu ndagira ngo tubihuze n'ibiri kuvugwa mu misozi y'umurenge. Yego, nta kibazo. Iyi misozi y'umurenge ni imisozi bivugwa kandi byemezwa yuko Yego. bidasubirwaho ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'interahamwe nyuma yo kumenya yuko izi drone zamaze kuzanwa. Yego. Ibyitwa ama GPS jamming mu misozi za Ibashiro, Tubangwa, Tumungu, Turambo, Rewera ndetse Kisekwa, Kiyendo, Miranga, Kitopo, Ngomera. Yego. Cyangwa meyano uruhita uko ubishaka ariko twebwe cyane abavuga ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda cyangwa ikinyarwanda tuhita ngo meyano. Yego. Aha hose ngo hamaze kuza mu ikoranabuhanga ridasanzwe ngo ryiteguye guhangana n'ikoranabuhanga rya FARDC nyuma y'uko FARDC ku birongo biri ku rugamba bari kugerageza gukoresha uburyo ki kugira ngo barebe uburyo ki bahangana mu mutwe mu buryo kandi biri kugaragara n'uko intambara y'indizwa ari intambara noneho yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko ku ruhande rwa FARDC bari kuvuga bati advance ntituri bishobore, ku ruhande rw'abarundi bari kuvuga bati advance wenda twabishobora ariko bishobora kutugora bitewe n'uko uyu mutwe nawo wamaze kwitegura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Urabona yuko rero ibintu bitoroshye ku mirongo biri ku rugamba kandi uko operation zimeze nuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyamaze gushyira ku ntumbero cyangwa se mu ntego y'uko iriya misozi ya Mayamoto, imisozi ya Kapanga, Kitopo, Miranga ndetse na Rwerera utibagiwe Tumungu, aha hose ari kuvuga yuko bashaka kwakuramo muri misozi ya Minembwe. Ibi rero bikamaze kwiberana cyane kandi ku ruhande rw'umutwe uri kuvuga uti ese niba koko imisaza y'abasirikare b'abarundi iturutse muri Bujumbura aba bazanye intwaro b'ababiligi zazanwe zikuye mu gihugu cy'Ububiligi ziganjemo izitiro z'intambara, niba koko bagiye kutugaho ibitero turaza kubigenza ariko cyangwa se turaza kwikura mu bibazo bikomeye gute nyuma y'uko kandi uyu mutwe uri kubwirizwa unategekwa n'abaturage batuye muri Minembwe babwira bati mu basanga ntabwo dushaka kongera kumva drone ibisasu byazo bivuze ubu hagati mu giturage cyacu cyangwa bisenya amazu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ubona yuko rero M23 ndetse kandi n'abaturage bashyigikiye M23 babuze baciye ndetse babuze nayo bamira bavuga bati biraza kutuzambana kandi biraza kudukorana cyane. Yego, nibyo nibikomeje kugenda biboneka. Uranyemerera duhite tujya n'ubundi ku byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC kubirebana n'ibiri kubera muri Uvira, ubwo turagaruka tujya no mu bindi bice nawe ugenda uduha ido nido y'ibikomeje kugenda biberayo. No muvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Kengebomisa yasabye imirwi y'abarwanya abasivili bazwi nka Wazalendo kudakomeza kugaragaza amakimbirane hagati yabo n'ingabo za leta, ahubwo bagashyira imbere inyungu z'igihugu mu kurwanya umwanzi. Ibi yabivugiye imbere y'abanyamakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icyenda 2025 nyuma y'aho igisagara cya Uvira ubu kiri mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo bamaze iminsi haberamo ibikorwa bikomeye byahagaritse imibereho y'abaturage bitewe n'imyigaragambyo ikomeye. Amakuru ari guturuka Uvira aravuga ko Abazalendo batishimiye ubuyobozi bwa General Olivier Gasita Mukunda, umuyobozi wungirije wa 33 Region Militaire ushinzwe ibikorwa by'ubutasi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abazalendo bamushinja kuba umukozi w'inyeshyamba za M23 ndetse biranavuga ko yagize uruhare rukomeye mu gufasha uyu mutwe kwigarura Bukavu muri Gashyantare. Uruhande rwa FARDC ariko rwo rukavuga ko ibi bitari ukuri ari iby'Abazalendo bahimba. Mu ijambo rye General Major Sylvain Kenge yagize ati turimo gukomeza guharanira ubumwe, kongera ubusugire bw'igihugu cyacu, ntidukeneye kurwana hagati yacu. Niyo mpamvu dusaba bagenzi bacu b'Abazalendo gushyira amazi muri divayi yabo, ntibahinduke inzira y'umwanzi wacu ukomoka mu bice by'ibituranyi. Yakomeje avuga ko ibiganiro bihoraho bihuza ingabo za leta n'abayobozi ba Wazalendo biri gukorwa buri munsi kugira ngo bashake igisubizo kuri ibi bibazo. Iyi myumvire y'amakimbirane hagati y'ingabo za leta n'imitwe
yifashe urugamba, ikaba rero igaragarira cyane mu bice bitandukanye bya Uvira aho bari gushinja Gasita kuba yaragiye atanga ibice bitandukanye za Sarambwe zikabyigarurira. Kuri ubu bikaba byagize uruhare rukomeye mwihungabana ry'umutekano mu buryo budasanzwe. Uko ibintu bihagaze Uvira biragaragaza ko ikibazo atari cyo mu miryango y'abaturage gusa, ahubwo kiri no mu ngabo hagati y'abafatanyabikorwa bagombaga kuba barimo guhangana n'umwanzi. Umuvugizi w'ingabo za leta yibukije ko bagomba kuryamira amajanja. Yagize ati niba dukomeje gushinjanya ibinyoma, niba dushora igihe cyacu mu kuvuga ko umuntu ari uwa M23 turimo gufasha uwo mwanzi, ibyo bizateza ibibazo bikomeye. Nk'uko rero abivuga, akaba rero agaragaza ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeza kugenda byigaragaza mu bice bitandukanye. Nk'uko abivuga, ubuzima bukaba bukomeje kugenda buhungabana ku gitigira intangere. Akaba agira ati ibyo General Major Sylvain Kenge yavuze biragaragaza impungenge zikomeye leta ifite ko umwanzi ashobora kuza guprofitira muri aka kavuyo kavutse muri Wazalendo agafata n'ibindi bice. Ngaho nguko rero Mutama wakomeza utubwira nandi Mutama aka kanya. Yego, amakuru rwose hari muri Uvira ibintu bikomeje gukorwa. yego, niba mu ngingo z'ingenzi yuko muri Uvira ngo ikitoze bakomeje kwisiranamo bitewe n'uduti runaka bakomokamo. aha, byo bihagaze gute? Aba Wazalendo bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru n'abandi Wazalendo bakuwe mu zindi ntara zitandukanye zitari iza hano muri Kivu y'Amajyepfo no Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ngo bamaze kwicamo ibyiciro bitandukanye by'amacakubiri hagati muri FARDC. yego, amacakubiri bwoko ki? Ibi byabereye muri ya misozi ya za Kasumira. Yego, kubera bitandukanye ihari muri Uvira cyane mu byerekezo by'ahitwa Shenge. yego, mu marembo asatira mu mujyi wa hagati y'umujyi wa Uvira, ndetse kandi byanatumye na operation zategurwaga n'igisirikare cy'u Burundi ngo bahita bazihagarika, bibanda cyane ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC basanzwe batari Wazalendo ndetse kandi n'abatanzwe n'abasirikare b'Abarundi. Wazalendo basa n'abarindiye ibice byinshi bitandukanye, ariko muri operasiyo ziri gutegurwa Wazalendo babaye nk'abantu bashyirwa ku ruhande bitewe n'ibikorwa by'ubwendisipurine bakomeje kugenda bagaragaza, cyane cyane no kwicamo ibyiciro byinshi bitandukanye, kutumvikana hagati yabo. haba wenda hari ababiguyemo cyangwa se bagize izindi ngaruka zikomeye zibageraho? Ni ukuvuga ngo tayari navuga yuko ari n'ababise bambikwa impuzankano za FARDC. Yego, barababwira ati rwose mujye kwirira abashumba, barababwira ati mujye kwiringira ibigori, mujye kuragira inka. yego, akazi ko kuba abasirikare nabo kababereye rwose. Aya ni amakuru yangezeho ndavuga ni ibintu biratangaje rwose, tutaziye abantu abaduhombye. ibyo byaba byaratangiye ryari? Bikavuga yuko ibi byatangiye umugabo witwa Gasita. Yego, yakomeje kugaragazwaho n'ibikorwa byo kutishimirwa na bamwe mu Wazalendo. yego, biteza ikibazo gikomeye cyane bwana munyamakuru, bigeze naho byanateje ikibazo gikomeye kuko ngo bamwe mu Wazalendo bakeya muri bo. yego, bwana munyamakuru ngo bashyigikiye Gasita, abandi ntibashyigikiye Gasita. yego. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byakomeye cyane kandi byabaye ikibazo. Ese kuba bivugwa ko ashobora kuza kuraswa bikaba byakitirirwa Abazalendo, mu by'ukuri ubu General Gasita mu makuru hararinzwe, ninde umurindiye umutekano? Ni Abarundi, ni aba FARDC, ni Abazalendo, ni bande? Gasita rero kubaka kanya mfite ururongo rw'abasirikare bamurinze benshi cyane, amakuru akomeje kugeraho. Yego, ariko bikavuga yuko abasirikare ba FARDC cyane bamukomeyeho cyane. yego, kuko bari mu gushushanya mapu y'imirongo y'imbere ku rugamba n'ubwo FARDC mu bice byinshi yagiye arwaniramo yagiye atsinda. yego, kandi izo mapu zigatanga umusaruro, yagiye abigiramo uruhare kandi ukanavuga yuko niyo mpamvu bamuhagazeho badashaka kumureka. yego, niyo mpamvu rero umutekano we urinzwe n'abasirikare bamwe ba FARDC cyane, biranemezwa yuko arinzwe n'abakomando b'abahizi. yego, ubwo birumvikana yuko nta Wazalendo cyangwa se undi musirikare wahirahira avuga yuko ashaka gufata kuzakano witwa General Gasita.
noneho rero tujyane no za warikare ho byifashe gute? Masisi ho umujyi wa Show wigaruriwe n'iza Sarambwe, warikare ho ahavugwa n'ayahe kugeza ubu? rero izihari z'abanyamakuru Yego. hari agace kitwa Kishangaro, Yego. agace kari mu majyaruguru ya Warikare uvuye ku muhanda RP 1001 uva ahitwa Imarimo uzamuka Kigana mu isantere y'Ipinga. Yego. Agace ka Kishangaro rero ni agace kari neza mu marembo y'umujyi wa Pinga. Yego. Agace kari karimo icyitwa Intare za Sarambwe nyinshi. Yego. Aka gace rero bidasubirwaho kandi binasinyirwa n'abandi kuko amakuru nayahawe ndayizeye neza 100%. Yego. Intare za Sarambwe ngo zakarekuye nyuma yo kubona yuko ibitero biri gutegurirwa hariya zafatiwe n'abukumbirwa bya drone bishobora kubagirira nabi. bishobora kubagirira nabi. None kugeza ubu umutekano wagaze gute muri ibyo bice? Umutekano rero nk'ubu kereka abandi byinshi biri gukekwamo imirwano nk'ako gace abaturage benshi bari guhunga berekeza za Karembe no mu byerekezo bya Mweso muri Masisi. Yego. Fatuwa rwose bisa naho yabaye ikibuga cyo guteguramo intambara kandi rwa FARDC ngira ngo Fatuwa ari batwara muri byerekezo byo mu mudugudu ya za Bushororo. Yego. Ahitwa Kaferiko niba ari Kaferiko village. Yego. Aho hose ngo abaturage bamaze kuhahunga nyuma y'uko ubundi guhabwa ibwiriza rikomeye n'abasirikare ba FARDC bababwira yuko bagomba kuhikura kuko basize umutekano. Abahunga ubwo bahunga ibyo bice bari kwerekeza kugeza ubu? Ibice bimwe bimureka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira abaturage bahungiramo, ariko hari abaturage n'ubu bakiri impirimbanyiza makumyabiri na gatatu bahungira muri biriya bice bya za Ikobo ndetse hasi yarazanye bakombora n'ubundi, ariko naho ubona yuko ari kwishyura muri situwasiyo idasanzwe. Yego. Kuko byanga bikunda ibi bice nabyo bishobora kubamo intambara cyangwa kugagamo ibitero mu buryo butunguranye. Yego. Amakuru turebere mu misozi itandukanye ugira bwana munyamakuru aho ibintu byakomeye ndetse kandi aho ibintu bikomeje kugenda bizambaza umunsi ugenda uzahaza undi. Yego, reka tangira utubwira byatangiye gute? Ni ibitero byatangijwe n'umutwe za Sarambwe cy'umutwe Mutama, ndumva ntabasha kukumva neza. Allo. Ndakumva. Ni ukuvuga ngo mu mutwe w'Intare za Sarambwe watangije ibikorwa by'uburyo cy'winjira byo uvire byo bwa tactique. Yego. Ni tactique ziganjemo ubuhanga budasanzwe kandi butari busanzwe ku mirongo y'embere ku bw'ama cy'icyumweru gishije n'icyakibanjirije. Yego. Aho ni umutwe w'igihugu bwaho ibitero simusiga ndetse kandi aho igihugu bwaho ibitero kubabuka. Yego. Ariko kuri uno munsi bwana munyamakuru ndagira ngo umenyeshe yuko ibintu byahinduye isura kandi byakomeye cyane, ndagira ngo no ku ruhande rw'abarundi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa biganjemo aba Wazalendo. Yego. Ni igisirikare cy'umutwe w'Intare za Sarambwe cyamanuye umusaza waturutse ahitwa Ikamashyora, ababundi umusaza bawukura ahitwa Rugoso. Yego. Baturutse Ipenekusu, ubwo abaturutse Ipenekusu ni abavuye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu bari mu byerekezo bya Kabare. Yego. Bikavuga yuko hari n'abandi basirikare bavuye hariya mu misozi ya Katana bamanuka mu byerekezo bya Bukavu berekeza hariya Kabare, n'ubundi ni umusaza warugiye Ipenekusu ugiye kugaza ibitero mu byerekezo biri hafi n'Ishabunda. Yego. Ibi byakozwe n'umutwe w'Intare za Sarambwe nyuma yo kubona yuko igisirikare cy'uburundi cyatangije operation zidasanzwe ku mirongo y'embere ku rugamba zo gukoresha abasirikare bagenda bakamenya amakuru ndetse kandi bakagira ibitero bimeze nk'aho ari iby'ubwiyahuzi. Yego. Ibi bitero rero by'ubwiyahuzi cyangwa ibitero byo gushakisha inzira niko umutwe w'Intare za Sarambwe wabikoze. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye cyumva agasozi kitwa Kihande, urugamba rukomeje gukomera cyane, aho ngo umutwe w'Intare za Sarambwe winjiye muri agasozi ka Kihande n'ubundi gasozi karimo Wazalendo benshi. Yego.
wazalendo zirasana n'abasirikare ba FARDC karahava, wazalendo zirasana n'abasirikare ba FARDC karahava. Yego. Bwana munyamakuru nagira ngo umenyeshe yuko ibiganati z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikitwa abafatanyabikorwa babo ngo bahatakarije abasirikare barenga 3. Yego. Nubwo nta makuru yimbitse cyangwa yizewe neza ku ruhande rw'intare za Sarambwe ku byabereye ku mirongo imbere ku rugamba, ariko biravugwa kandi biremezwa yuko nabo bitigeze biborohera habe na gatoya. Yego. Reka dukomeze page amakuru yacu mbere ko rubundi turi buze kujya ku yindi axe tukareba ibiri kuba. Tubanze tubabwira ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ngira ngo mutama ya namakuru nayo bamaze kugenda ubona mu buryo butandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Yego, reka rero dutangire tubabwira ko amakuru aragaragaza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri kwifashishwa mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahamaze amezi hacicikana indege zikoreye intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bujumbura n'ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo nk'igisagara cya Uvira bihana intera ngufi kuko kuhagera bisaba kwambuka ikiyaga cya Tanganyika gusa cyangwa se kunyura umuhanda munini uri mu majyaruguru yacyo kwinjirira Kavimvira. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birazwi zisanzwe zifatanya mu kurwanya umutwe M23 kuva mu mpera za 2023. Ntiziri kugururirwa intwaro gusa kuko zinahabwa imyitozo yifashishwa mu kuba bakora ibidasanzwe kugira ngo bisubise ibice bitandukanye za Sarambwe zabambuye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri 2025 nibwo intambara yongeye gukara cyane ingabo za Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'iz'u Burundi nibwo zakuwe mu bice bikomeye byo muri izi ntara birimo igisagara cya Goma n'igisagara cya Bukavu zihungira muri Uvira no mu bindi bice byegereye aha. Mu kwezi kw'itatu 2025 President Ndayishimiye yatangije imyitozo ya gisirikare yamaze amezi 4 mu kigo cyitwa Mabanda Mwaro Bururi Mutakuru, aho batoreje abasirikare 10,000 biteguraga koherezwa mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikinyamakuru Africa Intelligence gikurikirana ndetse kikinjirira amakuru ya gisirikare ndetse na politike cyatangaje ko muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro zirimo rokete n'andi masasu ku cyambu cya Sudani na Tripoli muri Libya zaguye ku kibuga cy'indege zipakururwamo izishyirwa mu bikoresho bishyirwa mu makamyo bijyanwa muri Uvira mu masaha y'ijoro. Leta ya Kongo nayo yatiye indege za societe zirimo Salve Air y'umushoramari w'umuhinde Halias Jangati n'eshanu za Mont Gabon ya Erika Kirimari Joseph ku igerekerezo rya 31 z'ukwezi kw'itatu zifashishwa mu kugeza ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa i Bujumbura bivuye i Kinshasa. Nk'uko amakuru atugeraho bivuga, bikabona rero kuza koherezwa mu gisagara cya Uvira. Iki kinyamakuru cyasobanuye ko indege ebyiri za Harshan 276 zavuye ahitwa Baku zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kane n'itariki ya mbere z'ukwezi kw'itandatu. Mu ntwaro zari zikoreye harimo iziremereye n'izoroheje harimo nka RPG-7 machine gun za 7.62 mm ndetse n'izindi zitandukanye. Intwaro zavuye i Baku hashingiwe ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bwagiranye na Minisiteri y'Ingabo ya Azerbaijan mu kwezi kwa 9 kwa 2024 tariki ya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025. Indi ndege ya Harshan 276 yagejeje izindi ntwaro ziremereye n'into ku kibuga cy'indege, ariko nanone zari zatumijweho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zifashishwe mu guhangana n'iza Sarambwe. Nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, ibi bikoresho bikomeje kugenda bikoreshwa byato na hato muri operasiyo zikomeye kandi zikaze zikomeje kugenda zibasira bimwe mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko hashobora kuba habaye ibizwi nka GPS jamming. Mutama, ibi bya GPS jamming ari cyo babimenyeho?
GPS byamenyeho nta kindi kiri gukorwa ku mpande zihanganye byaba ari ku ruhande rwa FARDC byaba ku ruhande rw'umutwe wa 23. yego kugikoresha mu rwego rwo kugira ngo rero uze kibakwikura mu bibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara cyane ku mirongo imbere ku rugamba, yego umutwe w'intare za Farange ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bakajya kumva ibyakozwe na FARDC cyangwa n'abasirikare b'Abarundi ukajya kumva ngo ni ibyaturutse mu Bufaransa cyangwa ni ibyaturutse mu Bubiligi, yego kajya kumva ko by'intare za Farange gukoresha ngo ni ibyaturutse mu Bushinwa cyangwa ni ibyaturutse mu Bwongereza cyangwa n'ahandi hatandukanye, yego biragaragara yuko iyi ntambara uko umunsi ugenda wiyongera uko imirwano ikomeje kugenda ihindura isura ndetse kandi bikomera cyane, niko buri ruhande bifuza takitike nyinshi zitandukanye kandi buri ruhande rugatanga ikiguzi cyose gishoboka, yego kugira ngo rero ibi bya GPS cyane cyane no ku ruhande rw'uyu mutwe w'intare za Farange mu misozi ya za Mukavariya za Kabare mu misozi itandukanye bahereye hariya za Minge, yego ahari kugarwa biri kugenda bizanwa cyane kandi bigaragara mu ishusho yihariye itandukanye twabonagamo n'ubundi mirwano yari ihagazeho muri rusange. kugeza ubu haba wenda hari umusaruro ibyo byose biri gukora biri gutanga? Aka kanya nta musaruro w'imbuto cyangwa se weruye ibi bintu biri gutanga, gusa ikiri kugaragara kandi gikomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba ni amakuru adasanzwe kandi ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara byiganjemo ihurizo ridasanzwe ku ruhande ndetse bari kugaragarwaho n'ibikorwa byinshi bitandukanye, aho bamaze no kuvuga yuko hari abasirikare bagera kuri 907 bamaze gutoranywa bagiye kugaba ibitero mu misozi ya Sud Kivu bakoresheje ikoranabuhanga kurusha abandi, bikanavuga yuko abenshi ngaba ari abagerageje kwiga amashuri yisumbuye benshi kuri ndetse bakarangiza na za kaminuza, bivuga yuko abiganjemo ari abagiye kwiga mu mashuri yo hanze mu bihugu nk'Ubwongereza, muri Amerika, abagiye kwiga muri ibyo bihugu bikomeye cyane mu gukoresha zino ntwaro ndetse n'ikoranabuhanga, ariko nk'umusaruro twavuga yuko biri gutanga cyane ku mirongo imbere ku rugamba byaba ku ruhande rw'intare za Farange ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rw'Abarundi, ntabwo ari umusaruro twavuga yuko uhambaye cyangwa se urenze kuri buri ruhande, ariko byanga bikunda kuko imirwano ikomeye kandi buri ruhande ruri kwitegura, byanga bikunda umusaruro ugomba kuboneka kandi waba mwiza cyangwa mubi kuri buri ruhande kuko imirwano yahinduye isura. Yego, mbere yo kuza kutujana mu bice bya Warikare na Masisi ndagira ngo unyemerere turebe ubuhamya bwatanzwe n'uwitwa Byishimo Patrick herereye mu misozi y'Umurenge wasobanuye uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe FDLR na Wazalendo bakomeje kugenda barimbura abanyamurenge bakoresheje amayeri yo kubafungira amayira bahuza n'ibindi bice. Ubu ni ubuhamya rero bwatanzwe, ndagira ngo unyemerere tubugezeho abadukurikiye ubwo turagaruka tujyana i Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Yego, ibi ni ibikuwe mu butumwa yatanze mu nyandiko aho yagize ati abaturage badafite aho bahuriye n'intambara bayibona gusa ari uko batewe, ariko ikabagiraho ingaruka kubera gusa ko ari abanyamurenge kandi bivuye ku muteguro w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Iyi ni jenoside. Yakomeje agira ati abanyamurenge bari mu minembwe bafatiwe ambargo kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kugeza n'uyu munsi. Yavuze ko kuva icyo gihe nta miti babona, ibyo kurya, umunyu, isukari, amavuta n'ibindi. Yageza aha abaza iki kibazo ati abaturage ibihumbi n'ibihumbi babaho nta miti, bagira ivura bigakunda. Asobanura ko ibi ari amayeri ya leta y'Kinshasa n'iyo Burundi mu bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo babarimbure aba banyamurenge. Aravuga ko ari amasezerano amahanga yasinyiye i Geneva ajyanye n'intambara ko abaturage bagomba kurindwa n'uwo ari we wese urwana, bivuze ko buri ruhande rwose rurwana rugomba kurengera umusivili. Byishimo yavuze kandi ko muri aya masezerano ajyanye n'intambara iyo urwana akomeretse
cyangwa se agafatwa n'uruhande yarwanaga narwo ahita aba umusivili bityo agakingirwa. Ni naho rero yasobanuye ko MRDP twirwaneho yagiye ifatira ku rugamba abarwanyi ba Mayimayi abasirikare Burundi n'aba FARDC kabarikura mu gihe uruhande rwo rurwana ku ruhande rwa leta ntabwo bafata ngo rumurekure. Ati ntawe turumva wafashwe n'uruhande rwa leta arikurwe cyangwa byibuze ngo bavuge ko hari aho bamubitse ahantu bahita bamwica, ariko abo twirwaneho yafashe bose yagiye ibarekura, ibyo birabizwi. Byishimo yakomeje avuga ko leta kuba yarafashe iki cyemezo cyo kwica abaturage ibicisha inzara no kubera ko ari abatutsi ibyo ni ibigize jenoside gusa. Atangazwa n'ukuntu amahanga yacecetse ndetse n'uburyo hari abanyamurenge bari muri iyo leta ariko bakaba babifata nk'ibisanzwe. Yagize ati ntangazwa n'amahanga yacecetse kandi leta y'Kinshasa yari ifitiye abanyamurenge yarafatiye ambarigo abanyamurenge kubamaraho bakoresheje kubafungira inzira n'isoko. Ikindi kintangaza n'uburyo muri leta harimo abanyamurenge bakiyikorera. Ese bo ko baraja he? Barazagera kuki bene wabo nibamara gushira? Inzira ivugwa yafunzwe niyo ahitwa kwa Murima kuko ihuza Minembwe na Baraka, Fizi kuri zone na Uvira ndetse n'ibindi bice. Yafunzwe nyuma y'uko umutwe wa MRDP twirwaneho ufashe Minembwe wayifashe ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 2 2025. Kuva icyo gihe ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zahise zifunga ibice byose byegereye Minembwe nk'uko amakuru yatugezeho yagiye abisigura. Ngayo nguko rero ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda byibonekeza. Tujyane mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ho byifashe gute? Bwana munyamakuru, uko ibintu bihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru nta kindi kiri kuhavuganitse kandi nta kindi kiri kuhagaragara. Yego, ibikorwa byinshi biri kugaragara cyane kuri deployment ndetse kandi na operation yakoze ahitwa mu gace ka Nyabakombora mu masaha y'urukerera mu gitondo. Operation yakozwe ku ruhande rwa FARDC bagabyitero bishije imbunda zemereze mu bwoko bw'amabriyemo. yego, ariko bigeze mu masaha ya saa sita ubu ngubu turi kuvugana nta kindi kiri gukorwa. Nuko ngo uruhande hari usabwa abasirikare bo gukura mu burengerazuba bwa Masisi. yego, bakazana mu bice bya Warikare by'umwaka hafi ya Nyabakombora kugira ngo babone uko bahangana na FARDC. Mutama, reka tugushimire dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kandi wowe dukurikiye bwa mbere utishyuye ndasabone ntuzongere gucikwa n'ibindi biganiro ndetse n'andi makuru. Hasta la vista.